I Dyl, dwi am cwcio oysters efo secret ingredients fi. Fat beef. Yeah. Basically, dwi separatio'r muscle o'r top o fa. O, wyt ti reit da neud o. Amazing. A dwi'n stripio dar efo. A ti fanna efo minnau oyster perffaith. Iawn ta. So ma dwi am just pilo di mach o'r hos radish ma. Ac yna smell o'r o. Cos shalot. Be di gwanaeth rhwng iwsio shallots a ionyn o fyrwyd? Wel, dwi'n sylwio shalot roedd yn bach mwy sweet i fi. Ti'n cael y raw bitterness, especially dwi eisiau bita. Dwi eisiau adio'r shallots ma i'r oyster ar ôl roed y fat ar, so fel dal yn raw. Just dipyn bach. Be di hwnna? Dim bach o red wine mini, de. Just am dim bach o sydd i ti. Da ni barod o'n i'r. O, come on. Cyfa set, yma ma, ti'n cael front row seat, yma ma, de. Dwi'n mynd i sgoldio fi wan, ne. Wel, ta fe, os ti'n watch ar barf na, just rhaid ofyn. Iawn. Iawn, so mae'r flambadw ma'n red hot a cyn fo oeri fewn efo'r beef fat. Flame basting! Ar y doc, ar lan y fynnau. O hwnna jyst mynd i fod yn amazing. Neith hwnna coginio'r oysters? Neith hwnna coginio fe rhywfaint fach, ti'n Ie. O, dim gormod. Ysedir o'n nawn ni. Dim bach o'r ionyn. A ta fe, da ni eisiau ni di bwrw glaw. Ti'n cael lot o, sadys? Ie. Waw, yli ar hynna. So, Dyl, cyma set, fet? Ideal. Ti royalty fe, ma. Restaurant personol fy hun. Wel, foodie mwyaf Cynarfon a boi o port, so ti'n meddwl wedi di'r honour o trio hwnna. Diolch. Oh my god! Hwna fatha spoof o neis. Mae hwnna'n unreal. Ti'n meddwl llirio hwnna? Na, mae hwnna'n stupid. Ti angen dechrau cwmni'n gwerthu un. Ti'n be? Nawn ni mewn i busnes eich cychwyn oyster bar dre. Deitha chdi, gwyl fwyd Gynarfon nesa, stondin yn fanna. Waw. Ffeifar yr un, codad y brisia a chwaler. Ti'n be, dwi'n gorfod cael un arall. Iawn. Ti'n be, actually, cameraman fe. Teid fawr am hwn. Dwi'n fod rwy'n pry fel i fod ti'n ôl camera oes. Yeah, baby! Wow. Mae hwnna'n